stories. So DJ kog stories tayo DJ sagat kat nausar damot idi kwa harvesting season iti tomato idi 2025 itay mga February. Ngam DJ magkakaanda nga napuno di capacity na kasi hindi ko kami mabaling nga kargaanan kasi lang basta hindi ko tipulaksyonan. So itatas of now awang pa nang iti nagyan di cold storage tayo ta amo tayo nga off season pa lang itatahang na pinag-harvest iti high value crops. Ngam expectaran tayo ma'am sir nga pagdating dati next year from February sigurado nga mapuno day kasi isang tuti kaado iti harvest tayo iti tomato ken onion. Ano sir, DGJ priority kami DGJ members iti San Joaquin sir, but open to almost to other co-ops. So digiti naka sarita tayo nga co-op nga mabalinto nga agrent ket ni diti pasukin digiti ada iti sibuyas na.